When Samoans first began coming to the United States in the early 1900s, they were looking for a place to belong. They found home with family, and as those family circles grew, they found it again with their churches. Over time, as Samoans became part of life in America, many found themselves living between two cultures, connected to both, yet not fully at home in either. This place, Iotomanuia, offers a place to land, a place to breathe, and a place to belong. Second Samoa is your home away from home. Welcome to our visitors this morning here in real life, and also those who are joining us online, either live or later on in the week. And it is my prayer that when you access some of these materials, that you bring your individual self to it. In other words, try to work out your stuff on the individual level. Every time you come to this well, let's say, when you drink from this well, either now or later on, may it be nurturing for you, because at the individual level, you are the one that's partaking of this living water. Ia whakamalo whawhitai o no ngā wenga le lawa yasu o mawai. A launga le suafo le tua te maa le tua le alo ma le tua le ngāna pa ia. Ulwa yaso o mawai e peina a awa i le li o na so. Whanau se petai o ane te rea am simona lo na uso. Tong whea build a lato team. Ina ua tupu le whawhitao le ua tupu i o ane le baptiso i whanpuipui. Una trigger rola i o le taimina nei o. Ua ao tama. Ua maua fwoi ni so o na muli i a i o ane le ua sa ili nei so lato te tai. Ia le la ua maua ai le team i wa yaso o mawai. The message lava e tasi. I o to Samoa, wa lata mai le mau le tua. Ua yaso la le nei, i tato maua mai lana lau o mua lawa. Me pe tolu ni nai manatu o mai tato te mafo fau i ai, manatu mua lawa. Mai matai o na maliu ne ai lea o ia i le maunga. Ngā wenga Ioane le baptiso sa whai le vanu le mea sa iei vai. Ha vai nei e tafe mai le maunga. Na wola le te meo le a whai iei le ngā wenga mua le li lana la unga mua. Wei e rona manatu o le a alu le maunga. Te le maunga ro i tuspa ia. Ai lea vesea i lava le winga le nei o le maunga e pe e fatu ina ia maua runga. Vanu i lalo ai fatu i lunga maunga. So manatu mua e te tauna tātou wō i maunga. Matatua ia le opo le whaisalamu e whasa ngā e o mata i maunga. I o mai iai lo so swani. So the first point I wanted to make is this whole notion of Jesus climbing the mountain. And not just physical high spots, but this whole notion of escalation. Going boldly to where no one has gone before. That's the main idea here. Eagles can only be found on the top of the mountains, not hanging out with other life forms that are in the valley.
Tātou li lifa lava e o I me mauralunga. Maunga ararata. Sa toa ai le va'ao o noa ina ua mātū le lolo. Maunga o Siona. Na maua mai e Mose tu la fono se fulu mai le tua. Whingainga fōu tātou maua le maunga o le liwina. Ina ua whaali mai Mose mai Elia o le tu la fono ma le au perfeta. Ma ua miliu u whaatasi ma ke riso o le nafo I tūpulanga. Maunga o korokota, whasātau roelo tātou li. So manatu ala nā mua e tātou li lifa lava I me mauralunga. Tātou waifo I le rank ina o tangata I le military, masani e tātou whasolo lava I le mauralunga. E mauralunga atu le I valu I lo le I tolu. E mauralunga atu le NCO I le invested. E mauralunga atu le whawhetu wha I le whawhetu dasi. So I le winga whātu whatui, o le soifua ma le ola o lo tātou soifua ma ola ai. Le manatu tātou whao ngā ina le nā metafoa e te ina I o tātou olanga. Le whawhata a maera I le bachelor's degree nisi o le whanau tu sanga o mawai. Ia le nafu o tau mawhai lisi maunga o le master's degree. Pero manatu mua lea a whapela pa e te fiesa ili se nea e sau waile manuia. E te tau ana e alu le maunga. Li lifa o I mea mau koe bue. E o fo I lava ia mato o maua PhD se te tau a o na iai se isi. Mea mau alunga I talato o mato I loa. E sa ili manuia iai. Ia e foi nai fatu ngā maunga e whale tonu, tātu maua le tala I le olo pāpelu. Ma le mele nā whaitete I lava I tātou olo fia o I me mauralunga. Wai ma whaifo na vea le mauralunga ma mea e whasaseina ai. A ma mau fui la walunga. Ma mau fui la ba'u I lava. Ia te tau lava na nau I tātou I me mauralunga. Le o tātou maua mai le tusi tātou whaitau ina. Le o te pena le ligi lana launga mōmua. Na alu I le maunga e whai mai ai. Manatu lona lua la. O le nofo I lalo. Mai mate o ualu le li I le maunga o na nofolo le I lalo. O lona winga ua mautu lona nofoanga. Ua le o toe alu lona mawhawhau le me tuai o na vai. O wa le ua nofo. Ua iei lona foa. Nofo I lalo. Nei te mi le tala whasolubito le nei o lotu sa le I whaatahua ai le nofo I lalo. Na whaatahua le inu eto. Na whaitu le ngā ruenga ina ua maua mai le awhiwa se lau I whawha. Tātou whaia whapea le ngā ruenga wa sa tala vau te ta I le nu. Sa le maua ni mea se tele. Sa whalangolango I le tua na te whili ina se ngao o se au tau. E whai ailo na whina ngalo. Metafoa leo le inu eto tātou oto ina mai le tala I a kitiona malana au tau. Tala masani mai tātou. O le tala I le whaonga ina e le tua o le tangata whatau waa. E whai ailo na whina ngalo. O le tala I le whaonga ina e le tua na ni tangata e ton se lau. E whato I lalo I le au tau e se lau ton skuru afe tangata. I mano tine nasa tātou whaonga ina. Tō whamanino le nasa asa I le ngā ruenga. Whitai tunga e peo na tātou maua mai I e tau sanga. Sa telefoi ngā ruenga sa tātou whaia.
A o le nei tae au. O tātou maua i le tala lea. Ua nofo i lao le li. I le manatu o tau fuin whapenao na tātou whaia o le ngā luenga. Ua ne toe inu eto o le ngā luenga pe whaitu. Ai se a wale o sina le lau wao o le uwhi ngā luenga. Telefo ina pe tā lako sa whengai mai tātou i ai tā lafu whale. Le fo umauturu tātou no whanga mo ui umai kolisi o to tele o nisi tumaiti. Ua i ele manatu o te tau o na whainofo lo tātou ngā ruena. Ki waru leli i le maunga. Ua nofo i la. Ia ta pena i rola i ola na launga lea. Tau ila o Cristiano launga wha amu ia. Al manatu no na tōru la o le au whainga a tō wha amu ia i ale li. A whisili tātou po le ale pattern, o le ale mamanu o nei wha amu ia o male li. Whewta tātou wha pēr e wha nau mai se wha le tonu se mea le leo. So se mea lawe pe e leo taunga le muai. Le soifua ma le olo o tangata. O loko ufi e te tonu le tala le lei. Pe o leo te lenga le nā o launga wha amu ia le li. Amu ia e mātativa i le nganga. Wai o la tō le malo le langa. Tangata sa manatu la tō e le o iai, le finangalo le tua ia i la tō. Umativa i la tō i le nganga. Ua le nofo file ngō i o la tō mauri na o la tō i loa peia o mamau ese i tātou man finangalo le tua. Io na fasi i lava lea o ia e ona manatu a whemaile li i au ia o tō e mātitiwa i le nganga whapea. Wai o tō le māmo le langi. This is one of the themes that this whole notion that there might be something wrong. But if you double click on what's wrong, you will discover a pearl there. This is the summary of all of Jesus's Beatitudes. It's this notion that what seemed to be wrong at the time end up being good long term. I'm reminded of Joseph's brother when they sold him to Egypt as a slave. And when he finally escalated the kingdom, it became Pharaoh's #1 lieutenant. He told his brothers, what you meant for evil, God meant for good. It's the same theme. So peo le au te lenga le nā o le mata, o le manatu muli. Ma o le filo e sui umai, wha amu ia i a lele. A tonu lava o lo iai se wha le tonu. A mai le nā wha le tonu o lo tūlai mai iai se me fō. Se wha o la tanga. Se file mū mo i tātou. Sa ne o le la unga mo mua le li, na whai mai lungo le maunga. Na o mai ona nofo le o ia i lau. Amu ia e whanua noa. O wai whamawhanaina i lato. Te le mafuanga e whanua noa i le tangata. Ese fo i tō ainga whanua noa mara tātou tali atu. I le nā whanua noa. O isi e tangi. O isi e file mū. O isi e ita. O isi e tautalatala. O isi e tā atu. O isi e whetongi. And ia whalele. O ia o tō pēo tō whanua noa. Wa ina o tō tō i le whatu o le whamawhana whananga. So this is the pattern that we can
discern from Jesus' Beatitudes, wherever you are in life's journey, double click on it, and you will see God's grace. Ia lea se whanonoanga e tu sa maleoti, pe o le mele le ala iuna ese le tangata ma le tua. Le tangata e whautueina o na aso, e sola o na manatu, e tofu ilanga manawa. Se whanonoanga le nanga, o tele na pa ua ina to tele o le o whatutua. O mana nei ai whautu ngā mau o tangata oti nei ro whale nofo isi a inga i ro tātu o tunu. Whamai ale le I amu ia e whanono. O wae whamawhan whanaina I lātu. O e fwoi whatutua I a te ia e ui lawa I noti. Ia e ola pe I lātu. Ia manatu muli muli. La yasu o mawai. Release ai le podcast mo mua ala tātu. Malai lea. Tele lopo podcast na polisi podcast o fwisi tele o me o uma na te pele release ina. En whamtaleina ele to whai asu fuina le tala. I le mea na maua e Samoa le afi. Eo no mana tueina fo I lea o le tala tangata eleni e whatatau. I teimi whatu a maua e fo I eleni le afi. A pe e iai le manu lauti le nae. Ta ui e tala nei e lua. E pe o se tangata ua li lifa I se me mawalunga, ua nofo I lalo, ua maua ai lona loto. Lona malosi ona double click le mea leo tu ngā ai lona nu. Mea lo whano no ai on tangata. Le mafuanga e alai o na ai manufasi e o noa mai whaavela. Na whai mailo leo te te e talanga. Pele iai ea se isi mea siri atu nei lo lea. Pele iai ea se isi maua lunga ma whai ona au sia e o tangata. Ne ia salafa le manuia o le afi o tatu tangata. Whapena fui Prometheus. Ina oi ite ia pe iai manuia o le atua o lo utu e istangata ele o maua e la tou. Na aru lole I le maua lunga o nofo I lalo. O double click I le mea o lo ti ngā ai masawhai o tangata. Nei e loa lole o le manu lo ti lea. The philosophy lea. Every cloud has a silver lining. Uta manatu le ongala nā mo I tātou I le neiva yasu. Masina lono lua le nei tau sanga fōu. Whai mawanoa e tau whafo wina I la tātou sa vali ma le nganga pa I o le li. Lo sa ile tātou po wai nisi. A ea se maunga mawalungi. Nofo I lalo fo atasi ma le nganga o le tuo. Iona o mai leo le afi mo tātou tupulati. That's the charge for us, is to take this motif of having this proclivity for that which is high and mountainous, climb it, sit down and meditate on what pains our community, and then bring back fire, that which encapsulate God's blessings eternal for our community. No one has done this work better than Jesus the Christ, which is the reason why we gather this morning, and particularly the first Sunday of every month, so we can celebrate what he did with his life. He rose to the highest of high,
negotiate our salvation with God Himself. And He lost His life in the process. So you and I can live through faith. Thank you for spending time with us. If you found this content helpful, please like the video, share it with others, and subscribe to the channel so we can continue bringing these insights directly to you. Tautua.